Hallo julle, welkom terug bij mijn YouTube channel. En vandaag zal ik jullie wijzen hoe om die woorden of die paragrafen in kolommen te zetten. En dan zal ik ook jullie wijzen hoe om bladzijnummers en om die meeteenheden van inches naar centimeter te implementeren. Oké, eerstens gaan ons naar die file toe en dan gaan kijken ons of dat op centimeter na inches toe is. So, ons gaan nou eerst kijken zo bij display. Sê daar iets van inches na centimeter toe. Dan gaat ons naar proofing. Sê hulle daar iets. En ons kyk. Save, daar is ook noksie. Language, docs. En hierso, ons gaan gewoon hier af, hier bij die advanced. Het gaat af, daar heb ik cut, copy en paste, is ook niks. Image size. Daar is nog niks. Hier bij display. Dan, kijk ons nou daar zo. En dan show measurements in units of 10. You will see centimeters, millimeters, points en picas. Maar ons wil het in centimeter hê. So dan klik jy op centimeter en dan druk jy weer OK. So nou soos weer eerst by die home tab en dan verlos vir die show en hide aktiveer om te kyk of daar al enige formatering gebeur het. So soek daar. Dan kyk ons weer die kant by paragraaf en dan hou jy moet altyd jou ding vir so 5 secondes of meer hou. En dan sien jy daar die show en hide en dan klik jy op hom en daar sê dit vir jou alles wat al geformateer is, wat alles daar gebeur het. So now we will be putting in a page number. You can go check in the home ribbon if there is anything about page numbers. No. Insert. Yes, here by insert by the header and footer. And then you can pick anyone you want to use. I chose Pele number 2. And then you can customize it, but for now we will not be doing that. So you will go to the design ribbon and then you will close the header and footer and then you will scroll down and there you have your page number. So nou is ons weer terug by die home. Nou ons wil die woorde alles in kolomme sit. So ons kyk op by die insert ribbon. Sê hulle iets daarvan kolomme, nee, design, daar is ook niksie, layout, hierso, dan sien jy columns. Nou, daar is 5 paragrafen, nou ons wil het in 5 kolomme sit, so daar is ook niks aan 5, so nou gaat ons na more columns toe. En dan, hier by number of columns, jy uit, en jy skryf in 5 of type in 5 en ons soek nou 'n line between nie, so dan gaan ons OK. Verkeerd. Wat het ek vergeet om te doen? Die belangrikste is jy moet altyd al jou woorde selekteer en dan gaan jy weer daarna toe en volg weer dieselfde stappe 5 en dan druk jy OK en daar is dat in 5 kolomme vir jou.